Hangningan penifi kumnuban activate ya ka ID jongpi hakane ka NV Shope nang kong pi login ya ka tu ka ID jongpi nang ta pila ban thet ya ka pi yai na kane ka nang ne kane ka khnam hangte haneng sorry de ka khnam hangne kane ba saw nang tu pi i nang ta pila ya kane ka discount pin details hangne pi pin request hangne request nangne pila ban sim ya kane ka UPI lekna phone pay la ni GP jongpi tharai pila ban pay leng ba kane ka UPI la ni da pimna ka bank account ro kadon hangne da pila na GP la ni phone pay na kanu ba pidon te ka basuk hi kane ka de ka na kane ka UPI mo da ka UPI pila ban pay tenda pila de pay kumtu kanu ka amount hangne pe ki pin value pila ban join da kan na pring kini bontali da katu basan khandai katu new khandai mentangan pin EFP da ka ban activate da kane 6000 we tenang to ting da pi select kumtu sumudur te pi tho hang to online namar pila ban na ne pi siu da ka bang tho bin da ka bang te bon sin hakatu ka bang da pi pendap ka bank account jong ka NV Shopee hang tu pila yoi tang ba hang ne pi siu be da GP da pi yu be ka online payment kumtu da pi pendap kini ru su copy be tang kani copy kamut pi su pe highlight kumtu nyon kham slam hang tu hang ne ka yu mo sorry la use peta kumtu su copy be tang kani tang katu copy be tang kumtu pila copy kala pini copy kumtu nang ta da pila dep sa siu na GP da pila dep siu lej be nang ni hi kin sa pha ka pin hang tu unused pin hang tu kin pini kani ka pini unused pin hang tu da pila dep thet pin kan tu te hang ne kan don te da phimyo bhare su lej be na kane na khni lej hang tu desktop site nan tu te hang tu pinyo kane ka pin number nyon be kane ka pin number hang tu da pio kane ka pin number nyon be hang tu nyon tok khandiat pe te kan sa la baklam tu ngala nyon kum yu ho nyon be pin value hang ni 0 pin o de ban nyon hang tu ha kane ka 0 pin de ra kane ka pin number ha kane ka 0 pin nyon be hang tu te hang ni pi pendap ka tu ka ID ba pi kwa ban activate tengah kwa ban activate ya kane ka ID jong ini besar pi kate ka ID nang ni we pra we nru peu khandai pra pra we pe la pau kertengum tu sina pi haban pe haban na pau kerteng ni reconcile ke sim yong tu pra we nru khandai da pi pendap ka ID jong pi automatically kala you submit be kum tu da pila dep submit ye be kum tu kan sayu ndala dep kum tu kala activity ten dala dep activate kum tu kala ong top up successfully kamut kala long te ta kum tu hi ban check pade da pi check pila da pi cross ka tu yai bing nang tu na ai bing kan ne ka desktop site nga pintu ka tu nang ta privilege pe ka tu ka pin kam don chu hang tu namar la dep activate kala la pendon kam ka tu na ta privilege pad ha kan ne ka my network privilege ka matching tree pe mene por bayu kadang kane kadang jerngam kadang saw kumni da pimpat activate kini bajar ngam kamut kumni la dep activate te tang kum tu hi kane la dep activate ko ble shibot